Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli mill-Euro Dialogu Soċjali, Valdis Dombrovskis, jinsab Malta fi żjara ffukata fuq l-ekonomija. Fil-fatt fl-ewwel jum ta' żjara tiegħu iltaqa' mal-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna. Dombrovskis kellu kliem ta' tifhira l-andament ekonomiku li miexi bih pajjiżna. Fi kliemu Malta tagħmel żviluppi pożittivi fosthom fit-tisħiħ tal-qagħda finanzjarja. Budget deficit, according to our forecast, is going to be 1.8% of GDP this year, and also public debt is on declining trajectory. So certainly there are lots of positive developments. Meta kien jitkellem dwar ir-rata ta' tkabbir ekonomiku ta' Malta, spjega kif din hija ikbar minn dik ta' pajjiżi oħra. Fisser kif kien importanti tkabbir fir-rata ta' nies jaħdmu. Job creation and increase of labor participation rates. Also, Malta has done substantial progress. Tkellem ukoll dwar l-isfidi għal-ġejjieni, sfidi li semmihom ukoll il-Ministru tal-Finanzi Cicluna li spjega kif il-Gvern qed iwettaq riformi fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u l-ġustizzja. Sfidi oħra huma s-sostenibilità tas-servizzi tas-saħħa u l-pensjonijiet. Il-Viċi President semma wkoll is-sem tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Labor market participation, especially as regards female participation in the labor market, where there are also some policies which are being implemented, family-friendly policies which are actually helping to balance, make this work and life balance and actually improve the participation of women in a labor market. Dombrovskis qal li Malta għandha aġenda ambizzjuża iżda jinsab fiduċjuż ir-riformi li tiseħħu f'pajjiżna se jkomplu jollu l-livell ekonomiku tagħha. So, all in all, I would say that Malta's government has a quite ambitious reform agenda, and now it's really important that this reform agenda is being implemented.